Dobrodošli ljudi u još jedan video na kanalu Be Social. Danas sa vama Neo iz Matrixa. Šalim se, naravno, nije Neo iz Matrixa, ja sam onaj Kinez iz Matrixa što je obučavao Nea da se bije. Onaj Kinez. Uglavnom, malo bije sunce pa moram nosim ove smešne naočare. I također, kad sam već nosio smešne naočare, htio sam da stavim smešnu kapuljaču jer je to sušta suprotnost onome što ljudi rade kada izađe lepo sunce. I pozdrav ljudi, dobrodošli još jedan video na kanalu Be Social. Danas sa vama Stefan, kao i u prošlom videu, kao i u preprošlom videu, kao i preprošlom videu, kao i u preprošlom videu, kao i u preprošlom videu, kao i preprošlom videu. Mačko, oborit ćeš mi stativ, glavu ću da ti odeknem, okej. Kao što možete da vidite, iza mene imate jedan predivan prizor koji je sušta suprotnost mom današnjem outfitu, a to je jedno lepo prolećino procvetalo drvo. Bijelo. Vidite kako je bijelo. Jel se kaže bijelo ili belo? Ok. U današnjem videu, kao što vidite po naslovu, pričamo o mjusci. Da li je mjuska dobra za vas i ako jeste, zašto, i ako nije, zašto? Ok. Prvi koncept koji sam hteo da objasnim kada pričamo o mjusci jeste, ovo se odnosi samo na muziku, odnosi se na sve što radite u životu, jeste da možete sebe da posmatrate kao jednu crnu kutiju, kao jedan proces u kojoj ne znate šta se nalazi unutra, ali znate da ako ubacite nešto, dobijate nešto napolju, kao proces neki u menadžmentu, jel da? Tako da, mi isto kao ljudi imamo svoje inpute, to je ono što čitamo, što slušamo, što gledamo, što pipkamo i što njušimo. Ove mačke. A također imamo i svoje outpute, to je ono što pišemo, to je ono što pričamo, što pevamo i tako dalje, jel da? E sad, šta su najčešći inputi svih ljudi u današnje vreme? To bi bili škola, 12 godina, ne znam nija koliko škole, onda, čisto ono koliko škole, 8, 4, 12 i onda 4 faksa, 16 i fazon, ako su neki drugačiji fakulteti, može čak i na 20, znači 20 godina škole koju uglavnom diktira sistem, to jest uvek, onda druge vrste social conditioninga, to jest opet šta vam diktira sistem, socijalno uslovljavanje, šta ste učili, šta vam sistem priča kroz televiziju i određenja. Zatim, društvo koje ne mora da znači da je uvek dobro za vas, jel da? Onda razni neki artikli na internetu u današnje vreme, razni neki videi kao što je ovaj video, ili neki lošiji videi ili neki bolji videi, jel da? Četovanja razna i sve su to neki outputi, sve što u toku dana unesete u sebe. Ako poboljšate, jako bitno da ovdje primetimo, ako poboljšate svoje inpute, automatski ćete imati i bolje outpute. Ima dokumentarac, baš sam skoro čuo, treba da ga pogledam, uglavnom skonto sam poentu gdje su radili neku analizu najboljih kuvara na svetu i onda su poredili šta to čini jako dobre kuvare između onih najboljih kuvara. Razlika, ono što bi svi pomislili, jeste možda neka tehnika kuvanja, neki začin, neka koliko minuta ovo, koliko minuta ono, ne. Razlika je u tome što su najbolji kuvari na svetu provodili većinu svog vremena tražeći najbolje sastojke za svoje recepte. Znači, putuju i onda traže najbolje sastojke za svoje recepte. Ima ova najbolja, ne znam, najbolje meso, pa onda ovdje najbolja paprika, pa onda bla bla, trući. Jel da? Znači, oni su skontali da ako poboljšate inpute, to jest u ovom slučaju inpute u receptu, dobit ćete automatski bolju hranu. A međutim, tehnika kuvanja je uglavnom slična, jer oni su svi eksperti. Samo je razlika u tome ko će da se više potrudi da nađe najbolji input. E sad, ako pogoršate taj input, pogoršat ćete i output, jel da? Ok, to je prva stvar. Druga stvar, state management je jako bitan za sve što radite u životu. Da li studirate, da li se bavite nekim poslom, da vam je bitno da pričate, da li ste programer, jako je bitno da znate da održavate svoje unutrašnje stanje. Jel da? Ako ste depresivni, nijedan posao ne možete raditi dobro. Osim možda da plačete na YouTube-u ili da pišete tužne pesme, možda, ne znam. Da, postoje ljudi vjerojatno koji kukuju na YouTube-u i dobijaju pare. Ako ste depresivni, znači ne možete ništa raditi. Ako ste tužni, također jako teško možete da budete optimalni, da postižete optimalne rezultate u bilo kom poslu. Ja inače nikad ne slušam muziku koja
koja nema neki pozitivan utjecaj na mene. Znači, bilo da je to, samo vidite šta mačka radi. Ček. Ajde. Se vidi? Evo je ovdje. Poremećeno. Ok. I sad ću pričam kao Neo. Vratio sam se samo zato što sam vidio mačku na sekund pa me je vratilo u svoje staro ja koje je bilo srećno, a sada sam Neo koji zna da je Matrix sranje i trudi se da ubije agenta Smitha. Inače, kao što sam rekao, ne slušam muziku koja nema neki pozitivan utjecaj na mene, bilo da me hajpuje, bilo da izaziva neko stanje motivisanosti, bilo samo izaziva stanje sreće ili neke pozitivne možda nostalgije ili tako nešto. Uglavnom muzika koja me čini depresivnim, tužnim i tako to je sasvim eliminisano iz moje playliste. Iako postoji mnogo dobrih pesama, morao sam u jednom trenutku to je bilo više trenutaka, nisam mogao sve odjednom da ih izbacim jer postoje stvarno kvalitetne muzike koja izaziva neka loša stanja. Posebno, na primjer, najpopularnija strana muzika, uglavnom sve izaziva neki FOMO kod ljudi, to je fear of missing out, to je strah kako neko drugi bolje živi, a ti ne. Tako da izbacite muziku koja ne utiče dobro na vaše unutrašnje stanje. Jer ste vi odgovorni za svoje stanje i vi treba svoje unutrašnje stanje da štitite. Što ne znači da nikad ne slušam tužnu muziku. Imam momente kada, na primjer, odvojim da ću da poslušam te neke pesme koje su mi dragi, ali su možda tužne, ili da odvojim dan za to, ili možda ako se skupim negdje da pijemo pa slušamo malo tu neku, može bude i narodna muzika, može bude i rock, ali tužna muzika. Ali uglavnom 99% vremena tu muziku ne slušam. Ok, sad pričamo o hipnozi. Ovo je treći koncept. Da li znate šta je hipnoza? Recite mi, da li znate? Da li vidite gdje je drvo? Što kao Dora ona. Gdje je drvo? Ne čujem. Iza mene je drvo. Nisam ga vidio. Ok. Šta je hipnoza? Hipnoza je u najjednostavnijem obliku rečeno kada vi bypassujete, kada vi zaobiđete taj logički, kritički um i komunicirate direktno sa podsvesnim umom. I to radite tako što, na primjer, šta se dešava u hipnozi? Znači, kada oni ono rade, oni se trude da vam, ako onaj klasičan, onaj kliše, onaj pogled hipnoze, shvatanje hipnoze sa onim klatnom, to vam nešto priča i trudi se da vam taj kritički um da spusti njegov gard, da bi mogao u određenom trenutku da komandu koja će doći direktno u podsvest i da vi odreagujete na tu komandu. Sad, ako pogledate muziku, tu definiciju hipnoze, i ako pogledate muziku, muzika jeste jedna vrsta hipnoze. I stvari koje u muzici spuštaju vaš kritički um, sprečavaju ga da ispravno radi, gledam kuće šta radi, stvari koje sprečavaju jesu različiti neki muzički efekti, dobar ritam, kao tum paka tum paka tum paka tum paka, ili neki reggaeton ritmovi, onda kao tako ludilo, onda ekstremno glasna muzika. Ako ste u klubu, to može da bude ekstremno glasna muzika sa onim svetlostima, sa onim, imate u klubovima oni pritisnu ono brodsko, onu sirenu, kao i to. I to vam sve pobrka taj RS i onda omogućava tim subliminarnim porukama koje su uglavnom jako destruktivne da uđe direktno u vašu podsvest, jel da? I kao na primjer, ja sad sam izvukao neke stihove, na primjer, pola sam pijane, teki pogled, tu oko pola 3 gorko ću plakati. A to ljudi onda pevaju kao oni sa srećom, kao pola sam pijana. A zapravo kad pogledate sadržaj tih reči, jako su toksične reči. Ili na primjer, s kim si sinoć bio, da li ona zna, ako tebe su još uvek moje gaćice. Tako da, čitava fora sa muzikom kao hipnozom jeste da ona zaobiđe taj vaš logički, kritički um i da direktno šalje poruke u vašu podsvest, posebno u klubima gdje je muzika preglasna, gdje je gužva, gdje je ludnica, svetla, jaki glasovi i to. Sad,
Kao što sam rekao na početku, znači gledate sebe kao black box koji mora da kontrolišete svoje inpute i outpute i onda i ovaj koncept hipnoze i ovaj state managementa, tako da na osnovu svega toga biste trebalo bi da možete zaključiti da treba da kontrolišete koju muziku slušate, jer nije sva muzika najbolja za vas. Znači, u zavisnosti od vaših ciljeva bi trebalo da slušate različite vrste muzike. Ako se bavite plesom, ako se bavite muzikom, onda možete da slušate možda i neke druge pesme, ali ja bih opet odvojio to od slušanja svakodnevne muzike do one slušanja muzike zbog nekog posla, da? I sad nadam se da ću imati baterije da završim još ovu jednu rečenicu. Ako vi mislite da ste dovoljno jaki, da imate te sranja inpute, kao što su loša muzika, neki glupi artikli, neki glupi filmovi, neki romani, knjige i tako to, a da vam outputi budu jako kvalitetni, znači da, ne znam, pokrenete neki svoj posao, imate neke veštine koji će da vam donose top 1% prihoda i tako to, varate se, jer niko nije dovoljno jak, a ako mislite da jeste, nema šanse, jer ljudi su ipak malo više mehanički, malo su više mašine nego što žele da priznaju i tako da kad shvatite da ipak jeste mašina u neku ruku i da je vaš nivo proaktivnosti, iako može da postoji, u većini, 90% slučajeva ljudi ne postoji i onda možda u nekim procentu ljudi koji možda su malo radili na sebi imaju neku dozu proaktivnosti, ali uglavnom je to minimalno, tako da ako tako pogledate na sebe i budete malo skromni i ponizni i shvatite ćete da morate kontrolišete svoje inpute veoma pažljivo da biste imali iole dobre outpute, kvalitetne koje će vam poboljšati život, poboljšati tuđi život i tako dalje. Tako da, naravno, na mentalnom nivou morate da kontrolišete svoje inpute i na fizičkom, u smislu hrane, pića, detoksikacije i sličnih stvari, kao što sam pričao o drugim videima. Pogledajte druge videe. Tako da to bi sve to bilo to u ovom videu na kanalu Be Social. Podelite ovaj video s nekim ko misli da bi poslužio, prokomentarišite, pošaljite mi poruku na Instagramu ako imate neko pitanje, ljudi su mi se javljali, hvala vam koji ste se javljali, hvala vam na predlozima za videe. Napišite u komentaru, naravno, dole feedback, čak i ako ste hejter, napišite, volim ja da slušam i hejtere, volim da čujem što imaju da kažu, možda imaju nešto pametno da kažu, a ne znaju to. Tako da, to je bilo to, subscribe-ite se na kanal, podelite ovaj video, mnogo bi mi značilo s nekim kome bi isto značilo, tako napravite neku win-win situaciju i mislim da je to. Pogledajte još jednom ovo belo drvo dok nije nastala baterija. To je bio Stefan, Neo iz Matrixa, to je Kinez, trener Neo iz Matrixa i vidimo se u nekom narednom videu. Pause. You're the chosen one, Neo. You must leave the Matrix. Red pill or blue pill?